Engute kozurene ruganya tujera okuza akagarama hamwe na ntungu kandi bamaresandisha tu barukora kandi mbatekateka okugendera omeza abiri Tinkwinama nyo dono bwo tugitandikire mu kwezi ku 11 2015 tutekateka omeza abiri obanu tujumara wenu kuturajumare kandi tuplanning ekyagurere abo kuba eginiye shortcut yitu yakubasize kubane tubwita na negomborra yakabindi mbwenu tusazire mukora burungi bansi tukabona ahitura abase kuraba kandi tukiza tukashaba government kutwongera mu omukono twina masiko ngo mbwire bwo mmesho abantu namunonga kunuya n'abahingi bebitoke n'abahingi b'emwani so okutambuza ebyamaguzi byabo ebihingwa byabo nkija kubanguhira ahubwo kubezi egeno shortcut hona bano barabebehire yokoro rw'utoru heine okugumira okubarukora bamu onisha makara nyitira hansi nkibana imbigayo nabwe kucheremwa kutemwa agwe kisoze iki kuyamba munonga kandi dushaba government etezo buyambi ahabo buremezo bwaho mwen twantsharure misiri yitu turukurabaho turukuza harya abiri turukuza kabiyanda mwen tshanga twagira ubuzubu bwinji kandi uruguto rwitu rutatebekine mwen twantshaga government etezo buyambi Beina Matskong district yabakwataraho nebyoma omurimo mulungi kandi umuhango nugwisha kukora development niraba communication na munonge yengudo nahabwe echo abantu abambaba batiremwa amana gabo menji kwenda ngo basikirize government na yije bakwatireho yangu tubanze tukozeseho imikono aho kuba tukatwareta aho gureda aho kugira ngo urugudo rutariho kariya kahanda k'ibigere ureda yabura kuzayo twagira ngo tubanze tutekeho imikono yitu mbwenu tore tuhamazire twatanise na district ntuza kureta gureda Gashakwa Ruth Nwamanya